second YouTuber meetup like padopon and experience pajathan iksinang and lapuge koson lah experience mane ekdom ini ngarong ong ekdom de oda sampai jam kire kan lo ada damang kok and koson lah experience ga mitpikan and puge netpik di enjoy pikan lo di ngarong pikan lo acha lapuge kamsai angge puge ngarong ong ajo ini pula perlu ya puge lalu de prelang kuri ceng ba and puge and puge ngarong pik lo and puge ngarong pikan lo and lapuge koson lo ning sampingan lo and jursong ay koson lo ini second YouTuber meetup ke experience ngarong pik lo ningkan ni api ka chitong ako ningkan po api ako nijir po phanga chitong long ngarong pik lo alamang ke nilitom da di silong sali rap jurpol de and lapuge koson experience ni ngarong pikan pini ladak second YouTuber meet awal ka chitong lo kasi kado abe lapu abe gelang dua ko ting jurun sambil lapu support na Ase lucu dari terari ase lucu. Oke. Go ready lo. Wow. Wow. Woi, bukan.